Hello, hello. Mind quick al qazau tu mipina tutan podcast chu tu lewa thongpang alar bok mi abikin US umi da sia chon US thongpang viote khu bang khu di mi ke se ma chu da si tia chon President Biden ni afapa Hunter Biden kha à aswal nak ngai thiam nak te mi president pardon ti mi te makaka apek la matika tu kha na phone na kin zau la te zaben tok news khap pau kha zaben tok news ana zau mi base ko man se la vakaw lo mi hi kong long te he tam no cho na mu lai e president pardon ti mi he tu zana hen zaida asi ti mi kha tam dau kai ma ni ka thai tok te te ka van chim lai ma chon zairuang ada president Biden ni hin afapa Hunter Biden hi pardon ti mi khi ngay thiam nak ngay thiam nak te lot na apek mu ma kha ti mi zairuang da ti mi kha kam van chim lai ma chon president pardon he president nang ni te en to tha chiao mo ti mi hum phai long kha tu zan cho presidential pardon ti mi kong kha tam deuh kan ro lai tu zan ja ta zonga mi hi video aka zo mi nan nan na mun chiawa damin nan lai ti azum na ka ngai e ke ka podcast te he te mind quack ti ten ko ben pek mi podcast te he tha za ra ka pe din kan som na ka Facebook a zo du min ma chang Facebook ken link te ka tar to ne ma kha zonga khan tha jang pek nak ding te zong kha link te ke le ma kha zonga khan tha jang pek nak khan bom kho ka se le ta tu gan cha zonga tu ban to ken nam ma he biro kho than ding le nam ma jena thampal tu tan president kong ta pardon kong van chim kho than na ding cham cha ka mu cha tam pi kai lom tha za ka pe mi nan di ka chunga kai lom e tu tiang a hen chon me hi ka podcast e za pi se na tam pi ke thong ka tham ri lo hete te hin ka to asalam me aka humi paw ni ga nak mu te ko la ye hi nu kum thla a thla nu lo nga me hi video humi zong dan kho sana ten atu cho ka thok ka te si te ka za pi se na khan thong ka tham ri lo hete te hin ka to pa la le ma khan e nu tu a za pi se na phan kho de ding te khan ka van kal te lai e ma ka te kha van lu than te van chim da ka do e presidential pardon ti mi hi makhate kan lu thana zero anga da tu ban tong thong panga hin he tu ro mong hin thong pang vale US thong pang abi ante me hi tu mong thong pang president Biden ni afapa Hunter Biden swal ngai thiam na kha makhaka ato ami hi atlona thong pang alak ti achun president dombia hi ban tok en ke pardon ti mi ngai thiam na an swalin lot na pek ti mi ke ta mis ka president kip ni to mi ze asim han se lo zero ang da tu ban to kan ti sia tu ban to kan thong pa aser ti sia chun pakhana biga afa pa se wa chu pani na biga mi hi afa pa he ta zan dak choi hlang lakhe abian nak chai hlang te pol nga kan nak chai lo te pol nga khan Biden kha voi tam pi an hal ma chon Biden e abechim piak to White House e bechim tu press secretary Karim John Pierre Donny khan tu i pardon ti mi hi kan to alai lo US ni ta US ta ya yong ni an chin mi pau kan chaw hlan ti khan an dak chin peng mi se semen se lo atu ban tok ta just join na ka khan ta za an choi ma chon kum thong thak ding te man tuk phai jong kha a thong thak ding pum phai jong kha se na te khan ma kha kha ma ki hinu za kha jang nia khan khot a phan ri ding mi ka se semen se lo ma khan hlana kan atu ban tok president Biden ni khan pardon atu atika khan a zero ang da asina ti mi kha ke Republican le gong sa Democrat le gong sa much independent nong ni khan an chot ngai mi kha se e President Biden ni afapa tuzana han ke mani zai da kar wa ti mi na en zai tin na an mu tha ning si zai tin na thong pa kal ning si ti mi le presidential pardon i atuam bia do ka ga van chim lai e mei he chu ke legal le achong mi ni chun an thai deuh lai na te kan ni chu he ti ke thong pa kan rel ton nak le ma chun
iban to ken Mexico nga an chim te ka legal expert por ni an chim ni po phong ning le thai mi pon an chim mi ma por ring mi hoi kan le but you just access this ma te ka kan legal in analyze kan to la lo legal in athat tha ti mi ka kan legal ke phong ning le thai mi kan silo chana te an aton bia la asil sin long kha kam ban chim lai e presidential pardon ti mi he US e ke federalist ti mi ti min thamak mi Alexander Hamilton ti mi le George zalo Virginia pa cho George Mason ti mi si cho makapa ka chikhat te kam van zau lo lo la mo kai pel so la amin ka pel o thalo le ya George Mason ti se ko ya makhana pa ni kha ni hen ben token president ni hin Alexander ni hin achwa pi mi se ma ta ka Alexander ni hin mit nung pakhat ke aru aswal lo tok ning mo ai tlak lo tok khin beche ina khe kan tong kho ton ma cha chon president ni hin power ngai se no ke aswal ti mu ko tong na ti in ke ai tlak lo tok pin dan pek mi te pol na ke ngai thiam kho nak no khe ngai se ti mi kha a foi nang te ma kha arak chua pi le George Mason te mi pa ni hin arak dau ma te ka dau na chon Alexander Hamilton ya tai le ma George Washington presidency khan ma hi arak chang mi se so US president I talk in mi hi ka chang mi se ti mi ka nai te an to cham mi phai sa lo US talk ka rak chang mi ka se e me chu US constitution long te mi US phung sham pi zo khan mi se le ma hi president ni a ho po da ki ngai thiam kho nak te carbon ti mi he apek khlo na ti mi he ba nak ma ngai ka se ma se ka US phong sham ni an chim ni ma chen ka hin kai ma ni chu ka mu kho ko we ka van pia ti ngai lo an chim ni e kai ma ke an le ni ma chon limit ti mi he rikhi angai lo a how zai ban tok manung pau ke angai thiam kho na patni long he ngai thiam kho lo mi president ni no la ngai lo mi chu zai da si tia chon pakhat na ka US ram cho ke federal chawza team le state chawza local ti kan phunthum dem khu kan de ka state ni ama tha chu na ka Texas ni ken pakhat khat za Texas ni ta za achoi mi kha president ni kan ngai thiam kho na no la ngai na lo president ni ngai thiam kho na no ngai mi na chon ke chawza pi federal chawza ti mi kha makha chawza ni ke teza aswe mi te pole bentuk en swal kol I dane tat min halong ka ngai thiam ko na se state ni anto mi ko ngai thla kholo ma cho local ti mi ti city po ni pakhat ke si zo zalo khot to be zong cha zong te polang kal pi mi to za join up te po kai thla kholo ani ne to kho mi cho federal ti mi ni ke lega te la swalam phot mi na long kha ma khan na long kha ai thla kho pakhat na pati nak impeachment until the impeach until ke abikin chawza rentron mi federal chawza rentron mi ta chun na US senator kan ngai House of Representative kan ngai na te mekin ha po ke example la cho mekin ha po ken ke amma senator ke House of Representative ni aswal dia kan de khana antwa la tazan choi be khana antwa la impeach ti mi mo am pe ke anto impeach ti cho la hol chon legan ti ha ke na sual ke na tu ami na rian he na tu ami ke na di mun apan lo ti kan sual phot ke se ko le ma kha impeach an to mi ha le ma khan ha po impeach an to mi ha ka House of Representative ni an to ha ma khan Senate ya apan Senate ni kan example to na kan chema chen Trump dong kha House ni kan impeach an to na te Senate ni unblock le impeach US chaw da chon impeach mi ka House dong ni an to Senate dong ni an to ha atu lewa President Biden uh, ke atu
homeland security te secretary general mi Alexander Alejandro Mayorkas timi so Alexander so Alejandro Mayorkas timi pa kha makapa kha congress ni na rian tron mi aman lo na rian tron ning choza rian tron lo ti khan impeach an to solam phot le ke solam phot na te khan senai a phan senai timi na phan le senai pot ni khan atu lo cho democrat ni tam do an uklo si cha khan an bi chai na an tho pi lo te ka arian khan chu anga lo house zong ni an swalan ti senai zong ni na swalan ti mi na an chho mi na cho ma kha office zong a khan ton thanang ma ti lo le an jen khan an chho na ma khan ha pol kha president ni ngai thiam kho na angai lo ti mi patni te kha a bikin aman chim se ma khalo po kho cho thong tla zong de thong tla po zong kha ani chu fel ba ka thong atlak chonga kum sha thong atlak chang thong tla na zong a zo chut la se ti chon president ni aso na ngai thiam e thong khana chho ko na ma kham ba san na te in me hi pardon ti mi hi sual nak an tlai chang mi na kha tam de chu an chim mi se a sual tia ta zong ni na sual an ti na khan chu ma khan ha pol kha an ke president ni khan lot na apek na an sual ke an sual lo ti na sa lo an sual na te khan an lot thiam thiam ti nak tu kha se la president la makhatika kha mi hi atuga chiman to khan phun ni longte makhalong kha president ni no la ngai imi se federal hi ip tlai mi long khan ani chu no ngai la thongtla pakhat ong kha ke state level atla mi pol kha cho state e governor ti state governor ni khan ke la tu ban to khan pardon ato kho ve thiam thiam na makhaban tuk te ka ma level te khan awm di mi sala mi hi presidential pardon power he ke abapi te ka khro har ngai mi se la power ngai te ka na lot an tin ha cha an lot bak la atu president Biden ni afa pa kan na lot a lot na ka apek te ka atu federal jawza ni a zeron da ke lot na apek tin na long ka kam lu than tu lai te ma kha kha cha an tong khau ti lo foi dan chun te ma kha a lot tar mai kong a khan e president he empower USA president he power ngai tok na angai tok ti ke vale chong rambi e power ngai big thud dan a se ti se ko na te khan a man thiam thiam na te makha I ke na mai angan da mu jo menung pakhat kha lot na ba ka pek ko na makha te a khan khro hangai ngai ka se la USC president power ngai dan te la makha si te ka la atu eton bia cha ta khan se la Biden hlana hin President Biden hlana hin Trump leo zonga khan ki atu ban to khan lot na apek mi khan nak pa na ani President Trump lawa ka cho controversial gan ti anti ite ke zelongai thongpang ke alangai arwang cho asilo ning tuk deu khan atwa ti khan an ti mi ke controversial ti du da ka salate la abe pb ken Trump leo I President Trump aton leo khan lon a pek mi na chunga khan abe pi be da un ke asilo ning da alon tok tin ro mi cho Charles Kushner te mi atu I Trump I afanu I avapa I apa kan ti ko te Trump I afanu I avapa I apa kha tax na pe la ti ke mi na san tax na san na ti un pai da ro khan ta zarak choi mi ka ami kha lot na ra pe atu lo bang cho France I ambassador sidia khan nominate atwa chang like Charles Kushner ding mi ma chan 2016-17 lo tong poli a campaign manager semi prominent for tong kha lot na pek Steve Bannon ti mi te polong te ma chan Roger Stone ti mi a campaign a rian 20 hoi tam pi kha ta zan lak chui na le ma khan ha pol kha lot na apek na ma kha le ti lo khan na lo ke asilo ning a power a man ti khan rak zong ai sana te homani kham kho mi sala ron cho presidential power ti mi cho Senate zong ni khan ang kham kholo Congress ke House of Representatives zong ni khan ang kham kholo ma chon le da asari ti cho ma san de okam President Obama mi ha cho President Obama he tlom te ke adai ngai la mitam pi lo ta na te khan pakhat te tlom te mi long aval la mi ka cho cha ke Chelsea Manning ti mi se
อันนี้ค่ะUS รัฐกับinformation เป็นรู้จักรัฐกับทองปานทุบดิ่งบีzati sina chok thala mi por kha WikiLeaks ti mi Julian Assange ti mi pa kha nan ban thai a thai mi na ma cha ma kha pa ni ke arak dia mi WikiLeaks ti mi akhan arak tek la ma kha thong pa ma kha US World Cup ke cha por ka ke kong kha ma kha zapi sina khan arak lang ma te khan ta zan dak chu ye ma khan nu kha President Obama ni khan lot na rak pek ve lama khali khan controversial ngai se ben to ke US ra kap kong ba asami me pi sina a hopo usani a big in China Russia te pote US ra asami ni kan ra ka kong the na dinga ben to thong pa za pi sin lang en a chim mi jo ke treason en tila ram ke dalan en tina ma cha ku yo bi ha chon kam male ho chon me ke te sa pho en tlo te ram fo na to mi se ti khan zerong da tha bai Obama ni hin ngai thiam ha ti mi khan abe hal na ra tam ngai ve na te khan ani kha ma kha bai Obama chino cha ma kha deu kha tam deu chon rak mu mi kha se ma cha Obama ma cha George Bush cho tam to alang lao la George Bush lan akan how does it Clinton kasi President Bill Clinton kamo la President Bill Clinton he ke anaw kat kat se u na pa pa kasami ani yong he Roger Clinton dimi ka takhan ama long ka u naw ka se ni zong ka ngai thiam na ka rak pe mate ka atua Biden ni afa pa pe mà cho Clinton ni khan ke u naw pa kha rak pek ve ma chon zalo ne Trump ni khan afanu I ava pa I apa lai lai chon zai tan pe training ka tlem cho ke afanu I ava pa I apa tan vas se ko se te ma kha dong ka an ke chum khar kha chinu na mo an chum khar li la menung kha ngai thiam na ka rak to ve la George W. Bush long kha ke zai ngai ngai ka rak lang lau na te ka ni tu kha ke Iran Contra official tu mi te tu I President Ronald Reagan leo fangs ro ka te ma kha I Secretary rak tu mi Defense Secretary rak tu mi pol kha ral tuk na ka zalo Iran sina mai thar kan zol lau ti kum phai khan zalo Congress sin an nak chim mi kha ma kha hum pha an hlen na ti na kham ta zan na choi nai ma khan ha pol khang nei them na rak to na la an kha cho chitok cho controversial ti mi mo atu tok at ke achung khar menu an zilo te kan tok lo le Jimmy Carter leo zonga khan ani tu kha controversial ti mi na kha Vietnam yasa jon completed in kumkul kumruk kal lakhe suro kati ka pelo chumo ma he kal lakhe selective service ti mi mo ra ke ka lu na ringa ke min sin ke pek di pang se la makali or khan Vietnam War akhan ke Vietnam War leo ite Vietnam val kan dikla chete makali I khan Vietnam val kha ke adu lo mi kan dikla cho ma khan draft to mi kha adu lo mi pol kha draft ti mi cho ke ral harrison calvading pum pai kan te draft to mi kha makhana ko adu lo mi na pol kha an kum ni le selective service ti me khan cha jin pe ni ke se am pe lo makha pol kha da za nak choi na kha makhana pol kha menung thong ni le arak ngai thiam ber ben ha mo zalo ni khan ke Jimmy Carter ti mi ni arak ngai thiam ber ben ha ma chon General Ford ti mi ni hen General Ford cho President Nixon zilo Vice President John mi kamo la makhani khan President Nixon kha arak ngai thiam ve la ani tu kha ke naswal ti khen bekhia na an tor lo mi se ma cha chon ke avaswal am hu zonga ka ngai thiam chang ti mi kha atu anak ka se la ani zong kha President Nixon zong kha atui Gerald Ford ni khan President zalo na ka resign Nixon ka resign to la ma ka President van si khan ngai thiam na ka to la election lu zong khan arak sung thai arwang chama kha Nixon kha ngai thiam ronga se ti khan me ke to me thiam tam pi ni khan an van abdel mi ka le te la
Nixon chu zarong da ke presidency na identity mi lam jo thang pin chang la thai su le Watergate ti se le te Watergate building i democratic Paul kha an be che mi angai na ti phum phai deuh khan ta zarak choi mi ka sala te ma kha scandal an ti la ma kha thong pang hoi deuh khan ta zarak choi ta za choi ti chu ke impeach to an na ka tim la ma kha ama kha resign diam angol te ka khan impeach zong kan to kho thai lo na te kha asol kha an kol them them te ka ma kha nixa azalo salo ne jawa fort ni khan sol na na rom mu te longa ka ngai thiam jang ti khan har da na rak to la ma kha controversial ngai mi se la ama Richard Nixon li la zong le khan ke ani zong he ne hen team atu lew team star ti mi ke teams a US a union ga dil te ren to mi pol ke ana ke group pakhat ni kana sang ha la maka kha ke union te mi group pakhat ka member la na team star ti mi he angan ngai mi union en se ma lo I the ke team star I an throi ti wan lo te am president kha makha zong kha ngai thiam na rak to la makha kha ke controversial mi ke rak se pa la te kan makha kha ke nai song I kamma ke Richard Richard Nixon heti ma chuan Ronald Reagan chan yo kamma na ni hi ti kamma tu le kamma na chan I tuan bia kan mu kho tok te makha na pos atam pi president kep ni hi me pardon hen to adi mi se makha welcome sri se la tuan bia ka te ma se de ga an chungkhar an unnaw sigalo se la ke 120 hoi ma chen ke an hoi kom tha ti mi ngai thiam na ke president tam pi ni hen an dak to chu ma an ke rak ton kho ma si te ka e tu ten na president Biden ni afa pa Hunter Biden hi ngai thiam na to ti ka he ton da ka van chim ban to khan za pi ka kan la an lao zerong da to arong afa pa se mà cho ama from trim này khang zai ban tok ba in ke zong ya zong ne te be chai na zong ne zai ban tok be khet na po chok se lo ka chau hlan na te khan arak chim mi ka se ma si te ka zero na president Biden ni afa pa ngai them na khia to afa pa chu a ama Delaware amma nak state lila ni te ma hi lila ni kha I federal ni jawza ni khan te ta nak choi mi ka se mai thal asilo ne ke register lo ne register to lo mi mai thal nat lai na kan ti mi kha khat nak ma chen ma kha mai thal angai lo na a hlen nak na kong mai thal angai ko na te angai lo ti a hlen nak na kong ma chen ba ni nak chong tax a pay lo ti mi ro a khan tax kong khan California lai tax a pay lo na kong a khan ma kha pol ma kha phan ni deuh kha se la ma se te ka atu lewa ma khanin kha tening te sia khan chon kum kul lo kum nga kha mai thar ka ngai lo ti hlan na ko khan kum kul lo kum nga ti thong tla kho ka se ma chon tax back le back lo ko nga khan kum hlei sri tiang tla kho mi ka se ma kha si te ka atu he thong atla ning natla la zai da na to alai ti mi be khia na an to hlan atu lo te apa ni president Biden ni ngai thiam na atwa e ngai thiam na to mi he kha ka ngai thiam ti long khan di se lo tampi ni hen a bigen democratic ama apari le ni khan an thei thiam dola ti khan sop se subal selo tu tani atu adan he chikhat demo covenant nam van mu khodak ma fe se mai he afapa la president Biden la afapa Hunter Biden se te mai he afapa he zero atu ban to ka chiman to khan ka ngai thiam ti long khan asol na ke ngai thiam se ti khan ngai thiam na kha to se lo adi ko lai ti khan tampi democratic lai ka cho an zuk mi se semen se lo achak mi cho January kha kum thong mi kum thle li in December thla ne khatte kum thong ne kum ko la kum li ka lak chung vial te kha
mà khởi chung về tới ắt tụ mi bảo khởi ngay thiểm đi thì khăn à ngay thiểm nạc ắt tụ ta chu naka tax ắt tụ tax ắt cái apek la pek lo kong ni aswal nak la mai thơ ngay lo kong ni aswal nak kha ka ngay thiểm ti se lo adi lai democratic later ka cho an dai lai ti khan zop ase semai sala tu cho january thane khat in kom thong kom thong bul helin kom tu ke december thane khat kom thong ni la kom kul kum di tiang kha ka ngai thiam kum fa chung ato mi be de kha ka ngai thiam ti mi sit ya khan democratic lei la zong ni khan ke an khro har zai rong da zai tin da si ti mi kha an khro har mi kha se ma ja chu atu yi zapi ni tu bentukin he thongpang ki pa khan avan chon na kha se la Hunter Biden he drug addict ti mi kaso te si lei en ke si ni asoi mi ke si der kan from pi zonga kan ke tha te king ka pi ko hwa lo ti bum phai da kha ka mi sa ton be tam pi ke chen thai ko chang cha ka de lo te pardon khong de kha chim gan dum si cha ma za chen ma kha te kan Biden kha atu a chen democratic ama lei li la menu zon ni kan zai ke na se ti kha so ko chang ma te ka api ken republican lei lam ko cha chima om ti lao ma se trump li la zon ni kan tu ke aro na wan kha van chin le te me ke akro har nen ke ba se ve ko cho la azai si zong a menong si na pen Biden President Biden ni afa pa te aro te ka fa pa he president ka si na zeno ri thane ko la di la ye lai kon di la te ne kul di la la ma chon ma khit ne ka di bak pen Trump ni ne kul li la a president Trump te ka aswal na ke Trump ni angai thiam la lo ti kha aro na a ronga pakhat na angai thiam lo long se lo win aswal nak tu kha akol chin chin lai ti aphan ronga ti kha pakhat na khan ama lei mi mi khan anzuk ronga khan angai thiam nak se ti mi kha pakhat na an chim na chun January thla nikhat kum thong kum hlei li in December thla nikhat kum hra chung bel te zerwa thang la atua ti mi kha behal nak kha awm te ka ma ka kong zonga khan tampi ni zup mi cho mehi ka lak chunga hin China le bikin Turkey rom phong phang in business an to mi in paisa an nga ning kong te pol kha mehi pol he asilo ning han se swal nga mo ti mi ka an hlet hlai chin chin lai ti mi ka am phang a hlat hlai chin chin a jon a fa pa so na ka mu chapa ama zong kha ke ai tal kho men ti mi kha an zum cha kha tu man to ma kha ni in ma ni tiang tang he a angai thiam na ka se ti mi kha zup mi se ma chon khatalai om mi tu cho afa pa bak se ma te ka menong si da ram president asi ko zonga azai zong vel te US ram a chon zai ben tuk vel te thana you are a father timiti nang chu pa na si timika pa dil phun kha pakhat na achian mi US ram men se ton ma te ka president Biden ni hen apa si na ken ke angai thiam mi se adang dang aum lo timika achim mi zong kha anum phone e mi hi bentuk ngai thiam na asita khen tam deuh chu ma rawng a kha ka ngai thiam ti kha di ani tu chu ani la thla tiang kha achim te ka khan behal na tampi a chok mi ka tu zana chun ki company ro da du mi ta se phone la ani thla ke an to te ka chun Biden kha ke apong pak chum shim khin ma kha kal la ka khan ar ki campaign ti presidency de arak achu lewa Russia he petle nak ngai lo China he petle nak ngai lo arak ti mi pol kha akan hlan nak na alang kho men ti mi ro nak song kha a ke ma kharwa khan ani kha khaban to khara van chim du nak se la me hi zona hin a democratic lei zong ni hin a an ro na o ma cho republican lei zong ni an ro na o me democratic lei ni zaitin na tam deuh ni chon mi hi chu bông hoa na sa ko to chiom mi sa ko ti kha an van chen republican le ni chon mi hi wanga hian US president
ke la no ngai tu hi mi pi ni an zup lo nak na se US a ho mat ke phung tanga kana khadi ti mi hi a lo power na ngai achun phung kha na bor kho na lon kho ti ka an chim mi se ma chu mi ni dai da chua pi khori ti achun Trump ni hin adu mi manung pau khe angai thiam na te ka democrat la ni khan zai man chim kho na nol an ngai ti lo arwang chu zai atop wa Biden man ni afa pa ngai thiam ti khan anti changlai cha khan Trump ni hin January 6 leo yi ki power transfer te power transfer to na de nga zelo certified te vice president ni Biden ni atai ti min rak thut na ding ha khan ma khan capital te USA chawza am na khan sanda pe mi po an rak du de ma khan na khan minung tam pian tlai na ma khan na po dong kha alot tar di kho na ma khite khan zai man democrat la ni khan chim kho kal siti chim na no kan ngai ti alo arwang so Biden ni khin mo phung abur president power abur president no ngai nak a hlo ke ama pumpak cha aman achung khar cha aman cha Trump ni zai atwa pawa zai tu mana kan soi sel khol ti lo kan kham khol ti lo ti mi ka democrat le nan ro mi se republican le zoni khan ma kha Trump adu lo mi zoni khan ma kha ro ve mi se ma chon Trump li la cha zong a he mi he ke Trump thong pang tha se kan ti ko la te aro jo arwa za takola adu mi menung pau kha ngai thiam na se lo an social kho ti lo arwang cho Biden zong ni afa pa kha angai thiam arwang aidan zonga khan an zau ding mi ton bi atang ding mi te cho zeiro ti mi na kha Biden ni afa pa rak ngai thiam ti mi kha atwan bi atang te lai ma kha long kha mi tam pi long alut lai ma khaning khan vo kan kal te zo khan vo ka se ton ma cha chum ma kha Trump cha chum nei hu ki chan tha ra tak se ti mi kha mi pi lom thon a khan om mi se chu cha chum adik adik lo ti mi kha cho nak khan zai da se te cho me hi ni zai da cho pi de lai ti mi du kha anu zu du kha abi pi mi si chang adik la dik lo cho phong ning te si cha ato kho cha ato ami se phong ning te kha ke not on cha ato ami si cha adik nak se phong ho in chon ato kho mi si cha ato le Biden kha na ato arwanga warlo nak le arak gormi po jong ni warlo na an nge chun ma kai anu zo pe tlai lo long ma ka long ka chang le te man kan Biden kan to ko tin kham nak no Supreme Court jong ni khan kham nak no ngai lo ma si te ka democratic le cha chon tam deu ke thong pang chia kan ti ko la te republican le cha chon thong pang thas asena ten Biden hi angai thiam te lai mo ti mi kha Biden chaza afa pa chaza anak choi lewa khan behana rak chote angai thiam te ko lai ti mi kha zapi longa avan ngai thiam te top ti ga le zaman hi angai thiam go cho power am power dun am man ti kha avan chok tham se e a cheu lo bang jon akan hlen ti khan te la mi he cho ani zong kha afa pa hi pen to kan ta choi ding an nakal pi lo te pol lo khan president chu ding kha ra tip ri cha khan ka ngai thi ke US ni zo to ya zong ni te be chai na zong ni a chho pin bo ka chaw hlan ti mi kha thim na a hlana arak chaw hlan mi se la thim na a chu leo se te sorry thim na a chu leo a khan arak chaw hlan mi se na te debate am van to no khan za mi no pang no khan president chu na khan angol makhat nu tu khan along a thlang mi ka se ti ka se asena te ke ama thongpang chim mi ni thongpang hlet mi nan chim mi tu cho zat mi sina chon President Trump President Biden ni ka ta fa pa he ka ngai thiam lai lo be chai na zok ni an biang khiam mi pau ka chaw hlan ti kha arak ti ko na te za pi maya a chung lei menung na sina khan chon ki option ti mi te ki alam ka on din ken na arak e ro mi ke se ma se te ka za pi sina cho ta khan nak thiam na te president ni ra chu thai ta tak se lo angai thiam lo comment ta tak ko na te president ai chu lo song ding angai ti lo a foi nam chon me hi ro khan president ken
ke thin lo na zong ti lo president general khan da kol kyang kha a si chem chep ulai cha khan ma cha chut ara that do khan sung ning ka ngai ti lo ka to kho mi cho ka fa pa ka chat lai ka fa pa he dau kho ti lo den ka khap lai e anun nak ka fa pa zo ai rem sia chon pa apa di mun in ke ka di hun a keng ti nak kha a chin du nak deuh khe ma kha deuh kha a si ti khan mi film tam pi ni khan por da na an to mi se le adik apal ti mi ka cho atu kan chiman to khan phong ning te chon atu kho mi si cha atu mi se arol cho tu kan do kan chiman to state ni an to re state kong asi lo te ka federal kong le asi ti ka khan president ni no la ngai mi se ma cha cho atu kho mi se le an man le man lo ti na khan me hi nei zai da va chho pi ti mi tu kha ki bia tampi i chai mi ka se me hi ni hen democratic party he a fro chin chin lai ma chon atu lewa trump va tu bon na tampi ke elite until the us ke politician te por afwa chang mi power nei to mi afwa mi na pol te ke me khin ha pol cha la bang ni kan chon zo ko he us cho paisa ne ngai no hoi kom tha na ngai chung khar ke athom mi na ngai a chon na luat khau ti mi he us a chon a man tok ti mi kha a alak chin chin na kha se ti mi kha me pi ni khan hu ko mi se e adong na ka pa di hun in ka kan zau tu ma chon zong kha van fal ve chaw le te pa di hun in atu mi hi a man na ti mo si lo la aram pi pakhat zau en atu ading salo ti da na ro ti mi te zong kha be hal nak chu rak to ve te lo na ma te kam be khena ra to za na ze tem pia na khela ti kan chim na salo na tin me hi he adong nak sala lo ara thlo ma te lai ara thlo ma te lai arong chen no US phong sham pi ni no la pe mi si cha kham kho mi salo ma cha chu president partial pardon ti mi hi athong thong in kum khada an to lo mam na se tam del chu thong tla mi marijuana an tlai mi ke pol na kha ta achan kum sha tla ding kum ngan tla chang chun an nun thonga an nun fella kha jum khana pol na kha ngai thiam an to na hai te pum phai zaten da ta chun na ka thonga tla mi se chun ke request to ko se ma pa he ke chim piak tu ka ngai haw ko chok te president sin aphak ko na ri gan chim piak tu ke ngai ton haw le president Trump zong ni hen atron te ka hen tampi ke angai thiam ten halai president kip ni tampi ngai thiam min ha se le obama le bang ka cha tam ta tak angai thiam ha ma ja cha mi he cho thil thar salo na ten chung khar bak avan ital tika khan atu ban to thong pang avan sam ka sa la tu zana a khazau tu pi vel te na namma ten bi thiana ra to tu zan ka cho kai cho thil sining dau kha ka ban chip min na ka sala tu zana ka ta ap na van ta pi cha kan lo me ka van chim mi chunga khan ta pe so mi ma chon ke chokot nak ti dong se le te kha zon te chon nai pe kha long khan ka chim te ko arwang cho kai pa mi karam ko long a khan la tu ban to kan chim na te ka aphan mi adik mi thong pa adik mi thil kha long kha kan chim kho na ma ding kha kai zo mi se ke pel so mi te ma khan le ke be phang te si zonga number te si zonga min zong kai pel so mi ma khan chon rakachimo karem lai thong pang adik mi ka nan sin a phak kho da na mi ka kai ma kren se a chet le a that khas be khia nak to asalo wen thong pang ha ma hi achang mi se ti impact ngai na ma ni a tha ma tha lo te tin na mai le ka pi vela ti mi ka cho na ma be khia nak chunga mi ka se tha za men ka pe nak chunga tam pi ga lo kara than la ma lai cha tha za na ka pe ro a ga zo mi ni khat ni nan hoi kom nan chung kha jong kha hi he share na bi khan na ka to pya ko la hi man quick ki mi ka podcast te he tha za na ka pe na dinga kan som na akan tar pi na chunga tam pi gen lo min hu video akan tong than te na lai. Welcome to my podcast show, where I'll share great stories with you every week. Thanks for listening.